Hi guys, I look so pretty today. I'm Doe and here's Gab. Anong pangalan niya? We're gonna celebrate our 5th anniversary. Tapos, we're gonna attend the title ng parade fest sa Pampanga? Pinanari? Baka pinyanyari pa rin. Kasi baka pangyayari siya, tapos saka pangan pinyanyari. Charis! Pinanari Pampanga Pride Fest. So, maghintay lang kayo dyan. ¿Cómo estás? Happy Pride!